ndagusuje cyane Gatsibo umugabo yagize nka Kayinica mugenzi we ibaze nawe. Gatsibo ishyari ryo ku kazi ryahitanye ubuzima bw'umugabo. Mu karere ka Gatsibo haravugwa inkuru ibabaje y'urupfu rw'umugabo w'imyaka 42 wishwe na mugenzi bakoranaga imirimo y'ubuhinzi amushinza kwigira umutoni ku mukoresha wabo. Wumve ko ishyari ari ikintu kibi kandi. Ibi byabereye mu murenge wa Kiramuruzi mu kagari ka Kabuga niho byabereye. Amakuru atangwa n'abaturage avuga yuko aba bagabo bombi bari barahawe akazi ko guhinga n'umuturage wo muri aka gace. Uwapfuye avuka mu murenge wa Zaza mu karere ka Ngoma, mu gihe ukekwaho icyaha avuka mu murenge wa Gasange mu karere ka Gatsibo. Ibi bintu byabaye mu rukira rwo ku cyumweru tariki 25 Mutarama 2026 bw'amakimbirane ramaze igihe hagati yabo yahindukaga urugomo rukomeye cyane rwose baricana. Bivuga yuko ukekwaho kino cyaha yagize ishyari n'inzika akeka yuko mugenzi we ashimwa cyane n'umukoresha we. Ibintu byaje kuvamo rwose guhangana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kabuga witwa Majyambere Sirasi yemeje aya makuru avuga yuko umugabo yakoresheje ibuye agakubita mugenzi we bikamuviramo urupfu. Ati twamenye aya makuru agana saa 7 z'ijoro tugeze aho byabereye dusanga umwe yamaze kwitaba Imana nyuma yo gukubitwa ibuye rwose. Ribu yahise hagera umurambo ujyanwa ku bitaro kugira ngo ukorerwe isuzuma. Yakomeje asobanura ko aya makimbirane yashingiye ku mvugo n'imyitwarire byagaragazaga ishyari, aho wishwe ngo yakoraga neza maze akabona icyubahiro ku mukoresha wabo bigatera ndi kumugirira ishyari ndetse n'inzika. Ukekwaho kino cyaha rero yahise atabwa muri yombi ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kiramuruzi, mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rukomeje iperereza ngo hamenyekane neza uko urupfu rwabaye n'inshingano z'amategeko zigomba gukurikizwa. Ibi kandi baye mu gihe abaturage muri kano karere ka Gatsibo bakomeje kugaragaza impungenge n'ibikorwa by'urugomo bimaze iminsi bigaragara mu mirenge itandukanye, aho ubuyobozi busabwa kongera ingamba zo gukumira amakimbirane no gukemura amakimbirane mu buryo burambye, cyane cyane ahajyanye n'akazi ndetse n'imibereho y'abaturage. Ngaya nguko rero bisobanuye iki? Nimba mujye musoma Bibiliya, iyi ni inkuru neza nk'iya Kayini n'uwitwa Abeli. Kayini ngo agize gutya yica Abeli amujije yuko yakoraga neza akubaha Imana agakora iby'Imana ishaka. Uyu nawe rero yishe mugenzi bakoranaga mu kazi amuzize yuko rwose yakoraga neza maze boss wabo akabashima. Wumve kuntu ishyara ari ikintu kibi. Bino bintu birababaje pe. Kaye nguko rero bino bintu byabiri mu karere ka Gatsibo ngurasaba subscribe n'imbaraga mukize kuri sheni inacyari Obi na ingini Obi Time News mu karere ka Gatsibo. Obi Time News.